do be wonta yaibe ma sifa be mi falaka be wadda werdume sifa be mi falaka goto ta wernube benande wadda ko woni tun sendata wano hondu sapporta arafu no tawnata téléspectateur on jarama on salminama on weltanama ande gaden hewti ka émission men Labhaye Pooyi no handir do non lendi jeden fof 22h so yoni ara ko émission Labhaye Pooyi jama on kali kono non woni ni hari balde e duubi seedaaji wano balde jonte seedaaji wala lebbi seedaaji émission Labhaye Pooyi on nanali mo ka télévision mon Diama TV hande non en arte makko si Allah lan don jabi kale lendi jeden fof ta on dogu ono wona be invité de ben passé ko yewtu e gonga lama ci debe gorko suusay donc hande non ide mari don andi hande ko mingi as doit présenter de émission Labhaye Pooyi ko non hande ko as woni invité jango si Allah lan don jabi ka Labhaye Pooyi passé invité jon déjà o wawal erde mi lawol de inde makko bayo arali hanyando typique télévision Diama TV on sa wanda ko no beginta mo kala Labhaye Pooyi parce que ko mo bonna hula mi sikki sa wi da holi si me invité ma ara tawa men kay mission do tay non ko ya tuwa émission hebdo indirectement wi amen da voyage da tamba da kaulaka ya pas de problème donc menen meden do ko do inte télévision Diama TV hara men salmini jama fop kala mon darma Allah tay ko sattere mo yalla do ittamo jammo jere hande non en arta e tem molana do man dawrama ka galle bon andi ka galleji men enen sonnabe memben be heewi bettiji trop donc en arta e dum don hande yewten parce que pourquoi meni dum ayay do mokoba no iwa golle ara tawa bengu mum hay wadanta dum dian loto fijirta dum wadanta dum hay fu kanyum si ari tum bandi nyirni déjà walla si tawi a yalta tum o yaltara ɗum fota ɗon kugol hay so tawi a accirama yo gollu maintenant en arta e ɗum ɗon kadi joni so Allah jaaɓi par ce que faut que hande asi laɓɓinenayi poy pourquoi kamɓe sonnaɓe ɓen ko piiji go haray ɓe waɗa ko hana yo ɓe waɗu ka foye maɓɓe asi assalamu aleykum. Waleykum salam DJ Bella Joli lay jam no marsude ça va yettude Allah kon ɗum fewndi tranquille meɗen ɗo no wula a hewti e jang mi hewti e jang kono ɓayi en teleren ko marsutora la wirtilan a wirtilan mi ala ko mi ala ɓayanno tillat duynuɗa asi no andi c'est nous dan nous gono porto ɓen quoi ɓe famodiri andi affaire jiɗi no piiji pajanni ko ɗum noon mi yiiɗo mi wuri ke équipe Diama TV on madame Guiɗo Diama TV mi salminima moƴƴa noon Guiɗo Diama la weela mi alama yurade mi sali no a tardu ɗo ceepu ñamama ɗo ɗon ñamama wallahi aw mi ala hande wolde ko wela tawen ko a tardude yande mi ala wolde mi yuri kon fof mo are haraw awa Labhaye Pooyi ko andi ko saklendi heɓata no Guiɗo Diama wowliri noon donc c'est juste que bon ɓay wonno yehe Dubai France Canada waccalan ɗo min kadi mi watta min tum min kadi donc hande meɗen ɗo d'accord asi hande ɗon ɗo onon sonna ɓen malgré bon malheureusement parce que hande ɓay na sonnaji jombaɗo mais sincèrement komi jombaɗo de sincèrement parler donc asi pourquoi onon sonnaɓe ɓen tawata on jaɓata respect de foyer mo wonde trop pourquoi andi DJ Bella c'est pas parce que men jaɓata respectugol foyer ji amen ɗin mais andi hande ko woni wo ko rewɓe ɓen ko ɓay tusi debbo ñakkini haɗa o ñakkini kono hande ni o génération amen ɗo hande jombaɗa a jombake ɗa fini
jombeɗa jombaka fof hiɗa andi jombeɗa jombaka hiɗa sutti jomba ɓe nonir ko foyer maɓɓe par exemple si a ƴetti hande rewɓe jombaɓe wonɓe Dakar jombaɗa a jombaka hiɗa andi ɗandi jombeɗa a jombaka hiɗa andi honɗum annduɗa c'est à dire hiɗa andi honno gorko waldorte hiɗa andi honno gorko wondirte hiɗa andi ko honno gorko simonike par ce que déjà joni reɓɓe no jindude hiɓe wondude kadi e surtout aux réseaux sociaux kadi fininayi parti gono ka bonnay réseaux sociaux non réseau ji parti ji gono ton na innatake bonne mene rewɓe surtout mene basiɓe ton ɓen par ce que si falaɗo bonde tum bone oɗo hay sa dara réseaux sociaux kono ɗon worɓe goo kan no mari probléme gooto ɓe jombete ɓe addama ko galle maɓɓe c'est à dire kamɓe ko ɓe andi ko yo mbaldin ndin yonda taw c'est à dire si ɓe waldike ma hay c'est fini mais debbo ma minen rewɓen wowɓe do no mi waɗi ɗewni surtout minen rewɓen minen yiɗi gorko attotoɗo men lunno men faaro men fijira men jalana men harda innugol kadi tum ko mbaldi tum weldoto attends asi avant yen uddo téléphone on si mi nani konngol ma ngol hiɗa yiɗi debbo e gorko aro en tant que ɓeygu makko o fijirama o jalanama o waɗnama tout c'est à dire a yiɗi on ɗon mi layɗi on ɗon layɗi on gorko mais asi hande rewɓe ɓen par exemple modi maɓɓe no yaltiri gollugol an kadi a yalti gollugol arton fotton ka suudu comment ko honno an fijiranta on modi ma déjà ko no fareɗa kon fo wareɗa yonni pourquoi honno fijiranta modi ma e on côté ɗon ay dijé ay debbo e gorko si ɓe wondi e foyer ala mo be maɓɓe ronkata heɓude temps no fijira o yaɓerde maɓɓe waalo hay si tawi wonde ma anga golle mi golle ɗe jombidirɗe wonde e nder suudu wotru a faami kono hande jemma honko no juuti seeɗa hay so tawi ko sa immi ko 6 heures a yehi gollugol arti ko suudu en artiti o goɗɗo emen waji pade 21 heures goɗɗo men waji pade 22 heures e nder ko fottitete ɗon ko ina take en arati waalo ɗen hay sen golle mais debbo no woodi hande rewɓe goo haɗa no wulani modi maɓɓe c'est à dire haɗa ɓe mari temps fi modi maɓɓe ko yimɓe ɓe innata ɗo malgré onon worɓe ɓen ko ɓuri koye ɗon dulli on anda waɗanede onon fof yonata ko suudu hay si debbo wattani kon newset woyi koye harano toon baya no señƴa cuuray no huɓɓa ɗum ɗo yonan temps hiɗon dulli tun kono si tawi no welda hihi ko suudu hara no welda e an kadi aɗa ronkata no fijira ɓeyguma mi ronkata no mi fijira modiya très bien asi mi andi ana naali pulalal ngal asi hande onon ɓe sonnaɓe par exemple joni mi laɓɓinanama ka Labhaye Pooyi par ce que ma laɓɓinanala ɗum ɗon asi on waɗata ko boni kon tanki on jombaka on ala ka modi mum ko saati heɓɗon ka modi mum wo heɓon noon kelirawo mo yiɗi ɗon ɓurɗon modi mum pour yo laaɓani quoi par ce que Labhaye Pooyi c'est pas question ɗe golle sikkuɗa joni noon min mi yalta golle par exemple no mi yaltiri ɗo ni mi yarta mi tawata ɓeygu an alhamdulillah o yeyino o waɗi donc o duwala waɗande kon fof e journée goto a faami o waɗi ko do waɗande lan ko est ce que min mi aray on o fijiranmi hatta o fijirama ɗum ɗon kadi andi dijé bela rewɓe ɓen kadi min mi yamira debbo hay e goto yo heɓa modi kadi kelo noon kadi par ce que wela a ƴettata ɗo ko makon wakkiloɗa jomba naada tawi mo jokkude kelirawo makko no ɓurani on tigui modi honno kelirawo ma no ɓuranma modi ma ɗum ɗon kadi rewɓe goo so ɓe wadde ɗum ɗo yoɓe accu ɗum ɗon kono noon min mi conseillé ta debbo hay e goto yo tawa hara si tawi ko parti affaire onon ɗiɗon ɗon la wawi yowtugol si tawi wondema hara hiɗo wonde nder suudu woturu bela juuli hara pa kele yagal ngal par ce que kadi sa rewɓe goo kadi ɓe yalti ko yaasi onon kadi so a daari parti ji goo on jombe ɗo accon ɗo yahon hara ko onon andini jiwon ko andinimo kon suttinimo ko suttinɗonmo kon accutuɗonmo ɗo nanguɗon laawol mo yo woɓɓe so ɓe yeeha ɓe ittata ko téléphone woɓɓe ko plaisir c'est à dire ko ɓe heɓata piiji goo koko téléphone ga ɓe yetta mo be hara en fait hara dal mo be yara yi hoore mum ɗum no le fota amour téléphone min mi innayi par ce que hande Allah dandu haɓugol a waddi appel vidéo modi ma son haaɓi o ƴetta ɗum ɗon o mara ñande haɓuɗo wo innalan awa chantage
mais pourquoi modima an wadda e makko appel vidéo certain ɗin piiji tawta so ngaɓe waɗa santage mais est ce que ɗum ɗon fof na provoque no ono rewɓe par ce que yayin chose e as min komi jaɓata e aduna ngon hande onon ɓe sonnaɓe la reeni ka millier mo wonmi ɗon calcula an tigueure ma sa hewti hande ka millier a tawa e rewɓe ko woni wadde kon no ɓuuri ay sukaɓe ko woni wadde kon ka millier te alors que law hari ko worɓe watta ɗum ɗon mais hande renverse ke déjà ko rewɓe ɓen ɓuuri c'est à dire bonnude inde société men on ɓuuri na rewɓe nde ko bonni rewɓe wo ko ɓay tuno ñakkina kono worɓe ɓen bonni par ce que onon kadi ko onon arta dara debbo jamais lanɗoɗomo preuve innomo dewgal onon kadi ko onon arata kelon on tigui so wonali faale mo on dara ɗo wowlo ni duuƴiromo mbuuɗi fenno ko falɗomo ɗon ko maɗum inno ɓayla faala ma jombude ko ɓe noddalan appel vidéo wan ala vidéo ma ara yiiden taw mais asi ma ara yiiden asi pourquoi absettuɗa piiji ɗiɗi min mi ara minna ko keleyagal mi faala hakkude men taw mi tawa ɗo marchiri Allah mi duuƴama mbuuɗi jaɓaɗi keleyagal ngal marsa mais pourquoi as parce que no gasa peut-être mi forçatama min balla mais joni fi on mi arta mi jaɓ mi landoma keleyagal min asilan falama e wondu écoute ɗum yetama inna mi innama asilan falama e wondu wiyalan awa enen ɗo ne fota bonki n'est ce pas si tawi noon layiɗi ala keleyagal a duuƴila mbuuɗi layiɗi mais alors non si mi duuƴima mbuuɗi ara miɗa ko mbuɗɗu jokkuɗa c'est à dire hay si mi layiɗuma a duuƴila mbuuɗi mi yiiɗi a kontiɗi a jonnilan e an kadi a kela mi tawi hiɗa yaho mi hettiɗon mbuɗɗin asi on kadi koɗo wattane hila ono ɓe sonnaɓe ɗon andi asi andi ko woni waɗa ñakkini probléme konto hande onon aduna on heddike fi mbuuɗi par ce que vous nona ko worɓe rewɓe ɓen ɗum onon kadi onon men par ce que sa naari ɗo worɓe ɓen kadi ɓe jontama mbuuɗi a jonnaɓe wudere ma non mais attends non ko woni wonko rewɓe mais écoute miyetoma ɗum noon e peppata ɗum asi ko feeke fof penno par ce que min minnuma min hande si mi faalama ma a jaɓali mi forçatama asi mi naadama e suudu mi waɗama ko mi faala hakkude ngalan forcé kono mi forcé billahi worɓe goo forcé onon ko joni hiɗo jikkini hunde wotere debbo ko faala wo ɓahi ɗon andisir debbo landi ko coggu perruque on ala ɗin ɗon debbo landi ko fi robe seeruɗo on ala ɗin ɗon hiɗon innude mo heeyi awa ara ko suudu ɗo mi jonnete o ara ko on andi ko debbo on andi ko waɗɗon ko suudu onnon ko faale mum e darde so ari ko suudu mo par ce que onon e hoore mo son calculi pourquoi a landike pourquoi asi landiɗa perruque men jonnali mo landiɗa rewbu seere men jonnali mo minoma yarga suudu ara c'est parce que ara mine wi ko suudu jonnala ndi mimi tañino ara on tigui sikkare ko fi rapport de par ce que siɗa yiiɗi on tigui par ce que andi guiɗo nani guiɗo e Allah jawma guiɗo jamana ñamminilan o téléphone andi je bela ono ko woni wo ko menen ɓe rewɓe andi hande ko onon si tawi hande ɗo debbo bonirama ko gorko si debbo tum boni ko gorko parti go jamais wallahi si debbo boni ko parti go ko gorko par ce que si a ndaari ɗo ko ɓuri kon rewɓe ɓen hara wallahi ɓe ala jikkuji gono ton kono de ko ɓe ukkodiri e gorko bonɗo ɓe wayloto a sikkata ko aasi mo andunoɗa hankingo woni hande asi attends law hari asi min mi yiyata debbo no fima cigarette law mi yiyata debbo no yara beere law mi yiyata debbo no fima sissa mais ɗum ɗon fof joni ayiye ya tawa sa yehi société millieji men ɗi tawɓe dariɓe tun no waɗi marchandise hoore mum o wiɗa jarama o wi awa mais asi pourquoi wi ɗon ko worɓe waɗi essena rewɓe waɗi ɗum an a yehi a ƴetti cerma on a darnika yaasi e yeeyugol wiya ko gorko waɗi ɗum si tawi noon gorko noddila sonni la consommation sonni rewɓe consommation ɓe naati ko nder boîte par ce que onon kadi o landata ko debbo ko nu yarata o landata ko debbo ko nu falɗa e nder boîte onon ɗo sodde consommation mo ma paquet cigarette mais joɗɗino c'est à dire que haɗa ɗon faala yo waɗu non c'est à dire que haɗa ɗon faala yon tigi waɗa a wawi yaade boîte de nuit goɗɗo sooda biyeere joƴƴina goɗɗo sooda seere joƴƴina goɗɗo sooda sisa o joƴƴina wiyamo na ɗum ɗo fof addanam boisson mi ɗum ɗo fof haɗa ko hono soda homo soda attends kanko ko consommé no gasa no gasa c'est à dire ko ɓe yahata sodanimo waɗi ɗo soyade kam société ka millier wonde min hande pendant 21 ans la wadde boîte de nuit ha hande mi yarali beere mi fimali cigarette hay mi wonde goɗɗo kadi par exemple sa mi yeyi mi yi a yara beere ɗa fima cigarette ɗana ɗum e jayɗi kadi sa calculi hande no woni no jamma woniri noon ene woni noon en ɓawno en ça fait 2 en woni akiri jamanu hande asi hari law debbo a yettano waɗi pantalon mais hande an asi déjà an ka joɗɗa ɗo mi yiyata ladde wudere meɗa yiɗɗa
anko ko golle go wonde fottude ko golle wonde fottude de mi nga yahale hande ko hankadi bay misla ko an mi ata do wogere mi ono problème o fop onon ko onon pro parce que mi nano o ya lelu ma no yima wo cikuli handa ko bota woni haddaki nana mo em gal pulal ay cikulir ni ndi handade ko sa di wudere wo ndi doga ndi jokka mi la wawi inude do se debbo boni do ko gorko bonni debbo dul par yes parce que dum no la wawi halde dum mais non o innugo hande sa yeko baddi rewbe fiime yare no mi yamirago parce que hande andi pijugo kadi ko darata bela hande rew debbo e gorko hina gotum a faami hande menen mede ya ha asjugo no ton hara hande kadi me wawanta hoore amen c'est-à-dire ko worbe be wayi kon kono no si ari parti go hara vraiment si tabi hara gorko hida hidi debbo a tawrimo hara ko fiimo o yaro o yeytotodo gorko no wawi ittude no nge debbo c'est-à-dire ko nungo ittiramo no debbo ono kala ko faala do hido wawi nawrude debbo be indego gorko ko bobo no wawi c'est-à-dire no wawi o bobo muynowo kono menen kadi ko non me woniri bobo hande ko aduna do ko daynidiri gol a faami si tawino da hidani la ko moddi kon hida wawi inde a si mi tawrima dum do hay si tawi mi yeytoto a tawi la nge barla yeyto hara ko mi heɓata ɗon ko arɗo yitme yiide wo ko semmi 2000 an ɗawayla arde ittugol ɗum na fiila wadde ɗum ɗon hara komi bonɗo kono noon ɗo kala wadɗo ɗum ɗon enen rewɓen ko ñakkinɗe kon ɗe ñakkini to c'est-à-dire eyne ɓeɗo ko oɗo jo ko boni déjà no kadi ɓe andu ɗum kono noon min mi yamira debbo de yo e boîte ko gonga noon heewi surtout au milieu ɗo hande boîte mo yaaɗa wo debbo no wallini jak maɗum biyere ɓurɗo seerude maɗum paquet cigarette ko biyer buɗo seerde gombo oye mi anda de kana dande oye mi nadama de mi andi gira jama hakkunde nge Allah ne kono jak d'abord jak kono mi nane ɓe wolu no ko yarate ɗum no ay sa yarata hande asi a woli ɗo meeɗa nande jibaɗe an inu dala nga golle boîte mi anda ma sincèrement parler mi golle boîte ɗum no ko ndiyam ko ndiya no wayi ɗan ɗon ndiya ko ɗan ɗon ndiya no en fait ɗan ɗon ndiya ko yarateɗa tun ɗon tan no ɓuuɓi no seede ɗen ndiya kren jiɗi yarate ko noon jak kono no beere ne kadi no tonko ko anda ɓay beere ɗa andir beere ka voilà merci beaucoup nola hayno beere mais mi anda beere merci beaucoup Asi Média wonɗo animude émission mone ɗawrama folie folie musical ɗo e Diama TV ka télévision men ɗo kono mi waɗirani noon en yewta piiji ɗin fof hannde par ce que temon no luggi mais avant tout d'abord hannde sen jooɗi ke daray famille men on en ko ɓe woni wadde ka saare ko no hulɓini hay sa yalti ka boîte-de-nuit a yiyata no hulɓini sa yehi ka dennaboji déjà tawa c'est la même chose sa yehi ka mariage c'est la même chose dennaboji kadi fimete non ko par exemple quoi donc ka dennaboji e ka mariage ɗum no fimatake ɗon ko jokkere en ɗan donc ka fi Allah e hoti goɗɗum ɗa ɗon haray no wawi hoore mum donc aray en acca e téléphone on yaade nge yimɓe ɓen par ce que hannde Asi sincèrement min miɗo kondani rewɓen à 95% à 15% a wata kondande gorko par ce que min go min miɗo andi foɗɗi on fof ko onon par ce que mi ara joni kadi e moon par ce que joni o déplace toɓe laggine Konakiri ara ɗo daako Sénégal ɗo ɗum tukol bonnugol inde yimɓe ɓen donc on va en arta e ɗum ɗon kadi numéro téléphone kono woyri noon 78 116 82 38 premier auditeur o auditrice allo oui allo allo oui on jarama ɗon e jang alhamdulillah nala tum alhamdulillah ɗo noddame on ɗo make honno mi noddu ɗon Castor allo iɗon nande iɗon nande meɗen nande moƴƴa meɗen heeɗima awo ko pellel suis Asi ɗe jaam jantulange Jean alle ɗay Jean ça va tranquille Alain cible de l'émission mon quoi c'est intéressant par rapport au thème mon ok mais comme ça reste une participation donc c'est vas-y min hare on genre au thème do min sikkay naal yogol ko gorko woni fautif ma ko debbo woni fautif en fait mais puis jiɗi min nek à la base ko needi jiɗi woni tawata hino manki seeɗa par exemple calcule mawɓe men ɓe ngenen ko
no ɓe yirta dewle non ko ɓe yirta koyente mariage ko e par rapport ko fewndi ko joni c'est diamétralement opposé génération men enen no andirɗe mariage noon e kamɓe no ɓe sikkiri noon aduna o changé en fait kamɓe ɓe andi mariage ko tun heɓa moodi ɗoftoɗa heɓa ɓiɓɓe juula jangga ɗoftoɗa moodi ma moƴƴi moƴƴa ko a ɗofta tun a wona ɗum kamɓe ɗum ɓe andi ko ɗum dewgal en fait ɓen ko ɓeyndema koye a muñño enen kamɓe ko ɗum ɓe andi dewgal en fait alors que époque on change seeɗa ɓeji ɓusino hino nder donc ça prépare ali ɓiɗɗo ma on a ne alimo a conseillé alimo on so yeehi e dewgal piji bus juhaymo ha o naata e ellaji ça c'est un deuxième des choses kadi fayda enen ko minata kon tum dewle gono ton haray sa calcule ande haray tawa no woodi forçaɗo e mum jiwon haray ko forçaɗo ma gorko ko forçaɗo pour x raison voilà donc ɓen ɗon fiyoɓe feppu mette fi probléme ya par ce que hakkilliji maɓɓe yaada mi nayna asɗayna ɗo fi fijirgol kono mo welatama mo watamo fijirde on ko sago ma ko yaldu ɗum ko galle o yagolle hetta sundu ndara télé wona ɗon connectoɗa yewda cukole koye wondunoɗa fende wonɗa fo lawa c'est vrai vice versa gorko e debbo fof ko ɗum ok mais so tawi ko suɓodirɓe Allah walliɓe ɓen hay si ɓe haɓi ananata cooho e galle maɓɓe ɓe géré ton donc ɗat simini pijiɗin ko à la base ko éducation o ko éducation o manqui par rapport génération men on en fait donc de ko gonga ya sa yi onawa almadi en joɓe fulɓe konne guerde ton aya ɗo wona liyeji no almadi ɗo ko guine en tum fayda ɓuuri e wonde toon ɓuuri e wadde ko boni hey ko guine en surtout fulɓe ɓen kadi ɓuuri hay ñaguiji goo ko woni e wadde ko e piji bondi kare noon andi ko moni mais attends quelle solution no ɗum ɗon par ce que an tigi a ardi e hunde molanade ayni ko à la base par ce que enen law ko mantoɗen kon kono woɗiɗa noon hari dewgal ngal ngal welingal metti a ɗoftoto e jombuɗo ma on a ɗoftoto kadi paramɓe ɓen fof wona ka dewgal ma maintenant joni ɗum ɗon fof en akkitino c'est-à-dire dewgal ngal ko pal force ko make debbo on e gorko on jooɗo yewta hawra ɓe yiɗidiri mais est ce que si an ha nder kadi si probléme no wadde kamɓe ɗon kono ɓe gérta ɗum ɗon non mais en fait andi min ko min numa c'est que dewle ɓen joni wawa ɓawo andi ɓawo ɗo ene surtout sa ene pullo ko dimo ko ɗum andira ɗe sa woni e dewgal ma weeli metti a muñño to ɗo wonda ɗon e modima géron ɗum ko inata ko Allah ko wigol bon ko Allah hoddiri jamanu juni noon as ko wonɗo wolde ɗo sa jombimo a sodantamo mèche a sodantamo produit ji makko ɗi o gollirta ɗin a wallalmo heeɓi hay automatique iPhone 15 on feppata mi yalte ko yaasi mi dara otowal moƴƴungal mi ƴawa dow min he modiya sodanani lan iPhone génération men o wayi noon e si tawi naafi ɗum ɗon ɗum e si tawi hara aasi hina milantejo mais mon ɗon ko fewndi ɗo ko noon wayi quoi c'est à dire ko noon poussemo hara o tewa ko mon ɗon namin moi je suis pas d'accord non si il a raison c'est toujours c'est vrai je suis pas d'accord DJ oui kono mon ma wiwde joni ma exemple ɗum mi anda noon simi ƴetta tam mon wondu trou non vas-y ƴetta exemple ndaaru goreɓe ɗiɗo jiwɓe ɗiɗo jombaɓe est ce que a faami wona tigi enen ɗiɗo jomɓe goreɓe wona e quartier goto min ɓeygu an ko milantejo am ɓeygu ma ko ɗoftiɗo neyiɗo mo wala probléme min komi waɗanta ɓeygu an kon andi jeyata Allah o kalima on arkiseɗo ɓeygu an sowi sinna ɓeygu ma an daari ko moodi a waɗantalam daari ɗum ɗo ɗahara am ɓeygu ma andi ko neɗɗo mananɗa hoore ma fayda mentalité c'est un peu limité Allah waɗa jarrabuɓe ɓen gon doolamo e par rapport hakkileji makko ɗin ha on jalouse ko inna bon ko innama dije daari ko kaari waɗante min a waɗantala sifa ɗin piiji daari ko copain a waɗan la c'est vrai anga watta ɗin piiji tu vois donc pour après dije a yiya hoore ma e ɗum inna a oppi donc a dullanayla woni direct fuɗo ɗo sonkoy to ko soyi tu vois donc so wattimi ennuma génération ji ɗin naagotum enen ka fewndi en ɗo ɓurɗo woɓɓe ɓe ɓe miilete hara hay ɓe tewaki c'est vrai
c'est que c'est le monde qui est ainsi en fait quoi. Ah, na demande ko mondo wayno c'est vrai. Tu Ay vois, fona ngon yahne mo jang. woɓɓe goo noon kadi ala feere maɓɓe ɓen ɗon ko tullande ay allahu taguɗo ɓen. OK. Hay sa jonni ɓe kammungu ɓeyde kammungu yona jonnan kadi leydi ndi hawtidira fof jonnal hara goto seppata komin tun jogoɗɗo ko jogotee ko go. Tu vois, C'est vrai Guido. donc c'est le monde qui est ainsi. C'est un plaisir. C'est un Merci plaisir. beaucoup, merci, Mi libéru ligne woɓɓe goo nodda. OK, merci c'est Coco. OK. Hande mi weltike Guido. Merci. Merci beaucoup. Donc, 78 116 82 38. Moi, Aïe. en tout cas, le problème que je pose. Problème, c'est que n'a mening. Écoute-moi. Hande ko onon. Parce que déjà, ko lanti woldo ko, c'est-à-dire ko affaire milante. Ko milante goy? Joni, pourquoi no mile don? Hidon andi ko peut-être ko dewgal mon. Ko dewgal sunna e farilla. Pourquoi fi mimmi do mari? Gorejo angon ala. Pourquoi an yaha so winsina mo gorejo? Pourquoi na mile non? Est-ce que dum hino mo na milante kadi yagal fi har fi di mojo. C'est que ko adno way non. Andi hande na adno wande ko ono wayno. Na mene wayno kadi ono warbe pusi men ha mene me wayno. Parce que kadi ono so holli men haysi men holli o meden mila on holli men ko men duwa wonde do ko do men won haysi men holli mila no duwa contre mila do duwa wonde mila do ko duwa wonde acca yette goddo kali mila do 70 allo oui allo oui ah patron ça va no marsude alhamdulillah daya alhamdulillah do nodda men hondo do make honno nodda men do do en Medina, d'accord. Yo. Reka meden hedima ko numarda contribution ko katemno. La mi si vondo e nouvelle vraiment. Merci beaucoup. On est très important. Merci beaucoup. Wallahi. O garanjiro ko kontelen ka sudde be wallahi ko woni ay inde le ko ndo ndo ko dum to nen ko ci en woni aram nen jomba ma so ouais, en tout cas. Allah, vrai. Merci Guido, merci. Espresso. Ok, merci beaucoup. Allez, 78 116 82 30. Pourquoi hande sandare tay konno do wori doni jomba jiwo ittamo lagine tafulawa addamo jo'ina ka sare 2 mois 3e mois on don yi'a burdoma passer o yi burdoma o yaha non o wonda e on don suka wi ala min dungo kala base bay nanene makko e be makko tindinde mo dunna sayi ton dabbu burdo modi ma no den nene be ba nene be kadi tindino de kadi bibbe mum be no kadi no tom ben nene be kadi koy nene be subhanallah no wodi nene be go yorbe gite yaltu ara tawdalange dum do sina dum a yaltay do no yaltu tawdalange dum do yaltu tawdalange dum do e yahu ka modi ma ça fait 2 DJ Bella no ton nene be go wallahi a wondi e nene ma ha a jombama a yino nene ma wonir ko foyer mabbe ko no wonirta alla walla ma no haro no nen ma wonir ko foyer non haro ko no woni c'est-à-dire haro ko no moƴƴiri sina no moƴƴiri ko no nen ma wonir ko a woni don ha a jombama don ila wonde nene ma e an kadi ko no yir nene ma woko parce que kadi goddu sa jenta ki wajubin mawbe ma ben wallahi ko yaada waye acha jette goddo kale ni allo 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 ko gonga non be inne allo o yehi merci beaucoup ko gonga no be inne hande men robbe dum men milante ya gangal la way accepte de parti go la way tawta parti go me acceptata parce que kadi wobbe gon ko watta be dum don harabe bitti e sonji c'est ko honno goddo jomba ma dewga sunna e farilla ara bitoda ka makko sonjoda ka makko ha tawata ronka landade divorce awa entourement e makko tawata ko yaw bono yakari ka yaasi sitay no nenang inni nenang e babe ngan inni ko do mi mayata non mi yata non nena ma e babe ma wieta ko do mayata am ko non be wieta mais donc si be inni ko do mayata yaw ko kelo yo jonere bura makko sitay no modi ala la wat sitay modi jong ala wadande debbo ko fala ko no ko no hay goto wata wadande goddo ko fala hay goto wadanta goddo ko fala ko Allah tu way wadande goddo ko fala on parle que c'est e ko to metama ansi si a addi be nguma e sare
obligatoire piji ɗiɗi a heɓanaymo mi annda so heɓanama ko heddi ko so nawni a ñawnaymo a ɗaɓɓanaymo dépense non maɓɓe tun ko onon waalo ay non onon worɓe ko ɗum wonno haalande ne joni ko ɗum faala sike onon ko woni wosi debbo mo adduɗon on kañum si nawni ñawdon debbo faalaka ɗum ko ɗum o debbo tigi tigi hay so nawni a ñawdo debbo no yiɗi gorko lunnotoɗo mo ɓattomo wonde ara tefa ani debbo asi s'il te plaît laisse-moi mi ƴetta goɗɗo ka ligne allo 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 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama dj bela jooli inon e janno marsude ouais ça va na laton alhamdulillahi on timbre mo ƴettuɗon ɗon mi participe e tun ko raɓɓe ɗi d'accord ɓeyni wo bano adama kala ka wonɗa andu ko an woni hombo anda ko honnu wonma an anda d'origine ma on ko honto sa andi ka fuɗɗiɗa a majjoyta d'accord kono ko onon ɓuri sattude ko ya yaltu hara an a anda ko an woni hombo taw yaha e hakkunde yimɓe ɓe anda ko honnu e gurdam woori wonda e ɓen haɓɓitoɗa an a yaaday e ɓen e gurdam maɓɓe ɗan e faamu maɓɓe on e gurdam maɓɓe no ɓe wooriri noon sa jaari noon toujours a waɗay erreur d'accord ko on woni base moran ɗon bano adama surtout enen pullo fouta hande hiɗen dowa anditude hiɗen marno valeur ɓaawo ha joni hiɗen mari valeur par ce que fima honno sen wakkile ke fewnuɗo en wattani yila e ko woni e wadde kon en waway hurmitade hoore men anden que vraiment kon yimɓe marnoɓe valeur donc hande sa calculi wano enen ɓe fulɓe rewɓe men ɓen surtout e nder pays ji ɗin par ce que mi waɗi pays ji boyi ɗi tawata ko takko ɗo kono mi jindi e pays ji boyi takko ɗo surtout e pays ji goo mi nanayno ɓe inna kamɓe si ɓe heeɓi weldijo wano debbo pullo weldijo ni ɗum hara ko ɓe jooɗoɗo ɓe yewta harayno ɓe naati alijanna e janamɓe ɓen kono hande ananay woɓɓe gono inna debbo pullo koni ma koni ɗum ɗon no satti e men haray komi torto jama on en tant que pullo fouta haray ko en ɓurti wattande yila e jogitoɗen hoore men jogitoɗen ɓiɓɓe men ɓen neyirenɓe needi ndi anndanɗa hoore ma ko ndin ɗon wawata ɓe conservugol piiji goo surko aroyta hara ɓe waɗali donc haray na junnugol yewtere haray mi hewrike on mi hewrike kala jenteɗo ɗon assalamu aleykum merci beaucoup voilà asi mi sikkanani ko ɗo yewtiɗo il faut que calculen law ammin mawɓe goo ɓe yewtanno ɓe wi DJ Bella minina ɓeyni mi falaya invitant ka émission ma ɓeyni ma mi yewta fiɓeji neɓe mi yewta minen arnoɓe ɗo law ɓen ko honno mi wadno e ɓe sénégal en ɓe wo hari law a yiyata ɗo imamu sénégal en jo minen ko minen ari janniɓe alqouran min hikko yeeso maɓɓe ka juuliɗe maɓɓe min julnaɓe dewgal si du'ete ko minen du'oto si tawi inde bobo nden feññinta ko minen feññinta wo hari meɗen ƴetti ɓe waɗi ka ley koyɗe amen wo kono certainement ma ɓay acri jamanu ɗuuɗi probléme ji ɗin ɗuuɗi tawi onon a sakkitiɓe arde ɓen on bonnanino en ɗum ɗon te exactement mi arta e ma as min waɗi intervention ramas e nder 63 personnes nangaɓe ramasi ɓen almadi la gentilan almadi yof ngor virage ɓe ɓayde ñandari ko opération ɓe ari ɓe faala ɗuy ɗon ɓe ngor meɗon e imamu ɓen ɓe wi wo affaire rewɓe yeeyaɓe hoore mum ɓen ɗuuɗi ton joni yo ramasi ɓe waɗi ramasi nde ñande moƴƴa noon min ari andi police ngor ala gendarmerie fewn ɗon ɓe addi fof gendarmerie wakam min nodda min ari kono ene 63 personnes nanganoɓe ɓen tawi 34 personnes ko onon heddi ɓe ngati fof ko onon tawi heddi ɓe gorko ala
seeɗa ɗi nan komi yewtuma ko ko ngor maire o ngor e imamu ɓen ɓe wi'i gollayɓe sifa ɗin piiji bonɗi ɗin ɗuuɗi ka maɓɓe ton ɓe faala yo ɗum ɗoyto joni noon ɓe ƴetti ɓe windi kayɗi ɓe addi ka gendarmerie joni immi noon ko patrouille maɓɓe kamɓe ɓen waɗay ɓe ɗin piiji ɓe natno antu ngor yof almadi virage a faami ɓe nangi 63 personnes tawi 43 on fof ko enen i joni ya deɓɗa to lagine ara ɗaɓɓere ta ko ɗum ɗon adduma ɗaɓɓere mais asibi yon men ko menen waɗi erreur o ɗum o kay ko noon nattamen ɗum ɗon par ce que hannde sa yi debbo ko ɗum minuma nanen kala ko debbo naati gorko no wawi yaltinde debbo oɗo bela min hannde si on tigi tawrila a tawrilan ko boni mbiɗa wawi la yaltinde ɗum ɗon kono si tawi wonde mam mi ari fiya wallan mi heɓali est ce que an ari fiyo mi walle ɓe aredi rewɓe boyi are ɗo fiyo yimɓe sike ko ono proposata ko tawta mene mi wata supportude asi mi faalo are kono par ce que a wolowo gonga komi woloyi kono si a déplacé ke ɗo joni yahugol par exemple immoɗa ɗo asi a ala nene a ala baba a ala koto a ala bappa a ala soro a ala kaw Dubai wiyangi asi a ala kaw bappa soro Dubai immoɗa ɗo soda biye ma yaha luwa e réserva koto miyatama ɗum ɗon ko an andi sodiri biye immoɗa ɗo desiɗa ɗa yawde Dubai soda biye ma ɗo réserva hôtel ma Dubai par exemple une semaine 2 semaines yaha wona ɗon asi est ce que min mi anday ko honɗum adduma yon hôtel si tawi hara gorko mi hawrodiri kadi debbo hawrodiri kadi gorko moƴƴo par ce que no woodi kadi worɓe est ce que ara yan ka debbo moƴƴo hara ko ɗum bonni pourquoi waccuɗa nene ma bawi ma a heɓa ala dewga yewɗa Dubai joɗɗa pourquoi oye no woodi rewɓe wonɓe ɗo ɓeɓe heɓa arkise moɓɓe o wallahi si ɓe heeɓi arkise maɓɓe ɓe wawi yaade est ce que ɗa andi marɗa ka siɗa faala laɓete ɓuura honndude walla heɓa ɓuura honde andi a heeɓi valeur wo siɗa ka modi ma mais pourquoi non on jaɓata ɗum mi jaɓata honnu jombede déjà adde propose amen dewgal ko ɗum tun wona waɗede ɗum c'est chaque jour onon hayso jombi men on addimi ko suudu mon ɓernam mi walta ko to ñam mais par ce que o yiɗɗon ko mene mi waɗanta hondu ko dewgal halɗen dewgal ko dewgal mi woɓe acca ƴette goɗɗo ka ligne allo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi dj bela joli na hire jam iɗon e jan nala toon yettude Allah d' accord ko iɗon noddami on to ɗon make honno ko Bari Aliou depuis Ziguinchor Mr Bari Aliou ɗon e jan jantu d' accord miɗo heeɗima si no da jam jantulang e jam donc aray miɗan suivre émission mon on depuis Ziguinchor ga ara vraiment mi weltani kam moƴƴa merci beaucoup avant tout haray mi weltano kadi nodduɓe ɓe fof par ce que mo kala ɗiɗo idée moƴƴo quoi d' accord 100 francs donc aray min komi yi débat mon on ɗon la plupart ko ɓuuri en tardinde seeɗa ko eɗen ɓuuri accitude naamu men on e sengo mawɓe men ɓen kadi ɗen manki e mum seeɗa d' accord par ce que hannde no dewle ɗen way noon e par rapport no woyno hanki noon har no seedi seeɗa mi sikki hannde so tawi woni aasi misal aasi wonɗo ɗon o si mawɓe makko ɓe suɓanike mo gorko jombowo mo o chaque fois kanko on si ɓe sonki tun o anndi tawi fi mawɓe makko ɓen ko mawɓe ɓen suɓanimo on wallahi donc an bela jooli ɗon si tawi woni sonnama ko mawɓe ma ɓen suɓanimamo à chaque fois sayde haɓuɗo wo a anndi tawi konngol mawɓe ma tiba donc joni noon en iwi en inni jawni koye on e 21e siècle joni en ari e programme mo gandanɗa hoorema e gayna famude fi makko en haɓɓitiki koye ɗum ɗo wate yaade donc andi so tawi woni joni a inni ko an suɓanto hoorema a suɓanike hoorema saabu no ton kono hara jikki ɗuuɗa toon buy quoi wallahi allo oui mbeɗa heeɗima donc a taway ngalɗon dewgal saabu no ton kono haray jikki ɗuuɗa toon buy par ce que ɓe hersata ɓen anndaɓe moƴƴa mais so tawi woni ko mawɓe ma ɓen suɓanima a tawi ɗa hersaɓe par rapport hara ko an
suɓani hoorema way neediji ɗin kadi mawɓe men ɓen kadi joni no fayda no accitirde fay ɓen no faal mo kala no wadde ko faala kon aray ɗum noon kadi no bokke ko tardinen seeɗa kon d'accord aray mi weltanike communauté guinéen o fof merci ɓe Ziguinchor ɓen fof weltanama ok on jarama kañum goto vraiment mi weltanike o moƴƴa bon Asi oɗo o intervention mo mi faano ko on question mi faano adnane Asi mawɓe ma ɓe suɓanoma moodi hari non ko Kako ɗum no mami wolande hari non hay joni gay ha joni no wawi wonde ɗay ko tun en yewta woni mawɓe ma ɓe suɓanoma moodi pellelati hiɗa andi mawɗo ma ko añuma o ko añuma o tottata ko haaɗi kongo jonne miɗo arde ma Asi après tu me réponds fami hande ɗo welay après répondre la joni noon mawɗo ma on kono wiiri noon ma wolande par ce que o suɓanike ma ha ɓe suɓanike ma ha ɓe gayni abseɗɗa par ce que ñande haɓe ɗa ɓe modi ma o a andi tawde enede mi accay saabu nenan par ce que ko nenan suɓanima est ce que ko ɗum nedi ɗin à la base accu ƴette goɗɗo ka ligne réponda allo allo oye men noddi ha men ronki awa bisimilla on hewti joni ko toɓɓere on ɗum won ɗon non ɗon makko pawa joni jentoɗa moƴƴa ok d'accord acca merci beaucoup après a nana jije moƴƴa Asi ay DJ on parti ɗon si tawi nene ɓe suɓanike sukaɓe ɓen yoɓe jombu o kaarije ɗo ɗum ko hari no woodi hay joni nene ɓen jaɓata suɓangol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓingu ɗum ko hari par ce que hay ammo suɓiɗa ɗon ko gonga nenejo tuttata ko haɗi tuttana ɓiɗɗo ɗum no lan andi ɗum ɗo c'est vrai kono ɗum ko hari woduno par ce que hari rewɓe no marno needi hari debbo mo sappiɗa o si a jombimo a naadi a nisata ɗum ɗon kadi pourquoi joni on ala needi si tawi no joni no fof bonnino rew non mais attends mais Asi pourquoi nene ma jimɓe ɓe e baba en ma ɓe suɓanoma gorko ɓenna ko oɗo mi faala e jombe an daroɗa wiya non ha joni goy mi landema joni pourquoi onon on jaɓata ɗum par ce que man ko fewnu par ce que ɗon andi o yiɗa wongo degal hande min ɗo yelde Asi no foti no labba salide si maniére ko ɗum andi ton ha joni on ƴoƴali no écoute soɓe on ƴoƴal taw accu ƴette goɗɗo ka ligne taw allo seede on ƴoƴali Asi calcula yiyandi tun goɗɗo e laawol tile kone même pas a andamo déjà yiyamo tun e laawol ɓayi mo jogui une voiture walla mo dari mo waɗi jantal joɗɗo yewton fi dewgal yomi ardema par ce que ko ɗum e ɗum wuurɗon joni koye ɗum wuurɗon Asi on se dit la vérité aye sa yeɗo yeɗo gorko tamo jantal no mais gambi jantal de fandan e kedio voilà joni a yiya janta hara on ɗon on ɓuuri wonde nilare ka maɓɓe an a anda par ce que comme a yii ɗum image on a sikkude ko neɗɗo a faami hara ko neɗɗo kaka yaasi kokkon ko kokku simple dari yahon noon joni jombon on no jomba on quelque soit quelque temps tum bon man ma foge on waaji hannde ma foke c'est à dire akkito ɗum ɗon woni on neɓatara woni ballon quoi mo kala koyo latu e c'est fami hande Asi no labbiraɗa no fotiɗa ɗo ni yiwda goɗɗo ka TikTok waɗa ni quoi meminoɗa TikTok on ɗon non amna haale mo jigéen o ara o jomba ma hara an hay hakkille ma ala e mum est ce que ɗum ko est ce que ɗum ko conscience noon est ce que haali jogi on seeɗa allo oui allo allo ça va ɗay jang yandunen alhamdulillahi émission mo no welde moƴƴano merci beaucoup la nodda men hoɗɗamake on no no noddam haɗo e Guédiawaye Guédiawaye d' accord merci beaucoup ɗay jan ton allo voilà merci beaucoup mo Guédiawaye mo yeehi pourquoi onon rewɓe on ƴetta et puis an yo debbo yo gorko waɗe chantage pour no hendorama par exemple jonnoma 50 000 25 000 a faami donc aɗa ara on ɗon par ce que mi falaka ya afolu quoi bella min mi yammirago min de Asi mi heeɓi ɓiɗɗo
mi suɓanta ko na ɓiɗɗo mawde ko anto asi min menen ko amen asi a jombaka taw a yewtay go fima ko min mi jombaka taw kono menen ko amen an noon a sonti mi sontali de a sali ye debbo sontuɗo ala ko hande a sali mi salaki de a sonti moƴƴanade bari hélas ay fima no waɗede ɗo halla yenne ka aja 78 allo yeɗo men mi weldike émission o labama awa merci merci beaucoup d'accord mbimi joni d'accord merci beaucoup allez donc DJ Bella yo asi sontali ɗimmoɓe asi sontali neyniraɓe asi no ɗo ha hande ɓe jombaka kono hiɓe ɗo hiɓe wakkilade yer arkisa maɓɓe on kono onon kala debbo a jiwo fotay ɗo ni hande voɗɗo ni mima mi ha joni a jombaka sonti asi mimi sontali de kede ko fi hari ɗum andu ko ɓawga wonno rewɓe jombeteɓe à l'âge de 13 à 14 ans min ko 17 ans min mari 17 ans mi sonti ka 18 ans tigi hare sonti comme yetala no inan sonti andi nanen a wi no woɗi ɓe jombaka anduɓe ko jombaɓe andi kon ko ɗum min hay milan andi jombaɗo ko wandi kon non ko wa sonti mi sontali de ok d'accord ok oy kadi mi wonda hane jombaɓe mi ala yiɗe jombaɓe no mi woniri ama ande nder si mbiɗo haalano ko si donc merci beaucoup 78 116 82 38 sonnaɓe ɓen hande ko fi sonnaɓe ɓen yoɓe calcul piiji ɗi woni wadde ɗin no hulɓini no satti miɗo an noon représentant men ɓen guinéɓe wonɓe ɗo ɓen ɓenno kay no faible trop e golleji maɓɓe ɗin quoi vraiment sincèrement parler le président moyen guiné président etc poron parent sanu vraiment sanu mi ronku famude ya quoi parce que hande ɗuma asi jooɗo moƴƴa e plateau on par ce que tasi koko sama kala won ɗon mais hande joni asi quelle solution onon ɓe yiyoɓe tun gorko ka Facebook ka TikTok inna bon yewde on gorko ɗon ha wirtito e on gorko ɗon pourquoi ɗum waɗa faɗin piiji ye ɗum noon min mi yiɗa ɗum ɗon ɗum noon min mi yiɗa ɗum ɗon mi watta ɗum ɗon mi yemirta goɗɗo e waɗu par ce que chantage no heewi ɗum ɗon voilà donc rewɓe kadi waɗoɓe ɗum ɗon kadi si tawi wondema hara kadi hiɓe duumi e mum yoɓe accu par ce que kadi chantage no woɗi ɓe andita kadi minen mi luttirtani tum faami ɗum ɗon mi wawata innude vraiment mi tawta ɓey ɗum ɗon ɗum ɗon mi watta ɗum ɗon kono noon si tawi wondema a heeɓi gorko wonɗo e réseau o noddima o yaalima ha hande a yaalimo ha hande o innimo falama jombude wona min ɗo ni par exemple hoore am ni la yoddude suka wonɗo e réseau mo falalan jombude mi yaalimo o yanilan ɗum waɗata ha min fimo falalan jombude mi waɗanomo piiji goo ko faala ko ete o proposé mani piiji o proposal lan déjà taw on ɗon mila wawi innude hande ko gonga na innugol wowlugol tum mais andi no toon kadi worɓe goo hiɗuɓe mawɓe mum ɓen andi kala gorko onon hande siɗo yiɗi mawɓe maɓe kala ko joɗiɗa fi debbo ɗa falamo dewgal a andite nena ma on parti noon yimɓe no fijiri ɗum no kono gorko no woodi rewɓe goo si ɓe inni tum mila yurma o debbo ma ɓe no mila andi valeur o andi c'est à dire ko valeur nen maɓɓe ɓe andi komboni nen maɓɓe a faami mais hande somi yewtide e gorko ko réseau mo falalan jombude lamari mawɓe kono ɗum waɗata on tigi naati on cadre ɗon laynomo tigi on ko haɗo yewtiren déjà min téléphone haala ɗuɗo ka réseau mi ala confiance mais c'est pourquoi ɗan choisir toon goɗɗo yo yimo ka réseau a andama o andama a anda iwdi makko inna an on ɗon inna on jomirire jaɓon ɗum o yima c'est à dire o yima o ina ko réseau mo yimude fiyo wimi pourquoi onon yi on goɗɗo ka réseau a andamo o andama ko juste yiɗɗon ka réseau a anda ko on ɗon iwdi makko jaɓa inna joni ɗo yewde fi dewgal pourquoi ɗum si tawi wondema hara ɗa yiɗi par ce que giggol na watta ɗum honno an ɗa wawi yiɗude goɗɗo ma yalni tum mo nanɗa go amon tum min la yiɗa min aasi simi yi na giggol no na konno no ɗum ko pagay no pagay a yiɗay hay an ko joɗiɗa ɗo hara debbo no sivude ma mo wawma yiɗuɗo en distance ko si satti ha o explique nama beele ɗa addi lange giggol
andi c'est-à-dire andi ko non giggol mais giggol min ko mom yi mi wondi mi yurmodiri ko mi yidata de non min ko do mi yidata andi mi fenantama dum asi fiide wonde do mi wawata Allah no wodi hidobe ko acca yette goddo kaleñi allo voilà mi sikki dum yey asi mi darata ko do min ka réseaux sociaux do innu yimɓe no darde ngoy ayalo woɓɓe nen no DJ wela awi appel vidéo da yedu be matak min nama min la mari problème goto min ɓaynami felu min ko nammoɓe amɓe mi ƴetti mi jogiti ha joni ni ay deuxième femme ango si nena wi ko kamɓe ande mi premier femme na kamɓe jombani mi ko mi jombani waɗan premier femme ko min kadi jombi premier femme o ƴettimo kay naɓɓe lagine nena yimo ta famude donc kono ɓay ɓe yimo kamɓe tigi ɓe tawi ko wanno sifa ɗum ɗo ɓe faalete côté dewgal ngal ça compreni donc neɗɗo mo anda asi hande on tigi andama jusque waɗa selfie comme o ɓay joni téléphone ji ɗin calla jaɓi a télécharge appareil ji ko falla waɗa asi média no laba no foti ka ɗuma ɗon ya hara andañode par ce que sa daari un jour ɓe joui sifa on théâtre sénégal ɗo goɗɗo e goɗɗo yiidi ka réseaux sociaux ɓe haldi ɓe jomri dewgal huma sénégal ɗo gorko no États-Unis tawi noon gorko ko tungejo fotay ɗo ni o hewta ay 15 métres a faami joni noon woni o yi États-Unis mo arata koye ɓeygu makko jaɓɓoyomo a faamude ɓa o yahinnimo ko min woni modima ko ɗon o yafaɗɗa mais pourquoi mais pourquoi onon on yiya min demo mi yindiri ko réseau on tigi si tawi ko dewgal siɗa yi debba yiɗimo déplace wara yiyamo ma déplace ɗa yi dow mawɓe maɓe no ɗo hakke mi ƴetta oɗo ka ligne allo 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 ok merci kasiɗe falatu so falatu e yewtu on coupa e télémon on walla ɗoyton télémon on seeɗa mais asi pourquoi ɗum ɗo onon ɗo mari on courage ɗon giggol na an watta ɗum hande ɗa yewtude neɗɗo tawa ko yottatama ko ha ɗo faaleɗa si tawi e nder ɗum o giggol naati hakkude mon e an kadi haalanamo si tawi an debbo wondema na question ɗe mbeɗa weli mbeɗa mi wela ɗaynu modi onon ko woni wo mbeɗa weli ɗaynu ko kiri ko min bobo ni si gorko inni no faalama ɓay ko satti won yiide an day leñol makko ngol keko noon tun hara ɗiɗe humata dewgal ngal mais pourquoi asi an anda goɗɗo no fewndori innaɗa yiɗimo kadi joni komi waɗi koto kako debbo waɗi na debbo hare waɗi de ko giggo hara tawde kadi Allah windidi on si tawi tun o jombima o naadi Allah windidi on bela si wona ɗum a yiyata qu'est ce que mi goɗɗo yalte ko yaasi ɗumen fotta to hunde o nalam mo faalalan jombude hara mi wowodiri taw kono mi wowodirta mbiɗa wadde communication e nder communication noon ko ɗon mo be andata o ko homboni acca ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 e nder communication mo be andata jikkoya par ce que kadi awa an ɗe wawa wondude ɗo duuɓi sappo harɗa jombila hara mi anda ko moni bela duuɓi sappo 10 ans hara mi anda ko an woni hombo di semtin kadi hara anda ka ɓeygu ma woni hombo c'est que neɗɗo no metti andande sa yini ko be anda neɗɗo on an kadi ama yey tawron kana jonno pourquoi on jaɓata joni mawɓe ɓe jombanama wa c'est parce que ɗum joni ala hay kamɓe tigi ɓe jaɓata attends mais attends antija wi ɗawa wonde goɗɗo 10 ans na jekku makko acca ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 wi salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mi salmini o lando si ɗon e jangga kikiɗe ɗo min salmitike ma kadi ɗay jang alhamdulillah ettude Allah bi d' accord haray meɗen heeɗima an kadi temmon kon waɗɗa donc aray temmon baba mamen tan o ɗon kadi yaasi moƴƴa ba min bon côté ko wonno mi yewtude ɗon kon tun mi arta e wona ko haasi woni yewde ɗon min miɗo tawtimo ɗon seeɗa par ce que sa daari hannde kam mon ɗo fewndi ɗon buyno yewtude ka réseau ji ɓe yiɗindira kadi ka réseau mais noon ça dépend kadi e contexte no ɓe yiɗindirta no min pour amin quoi ça dépend kadi e neɗɗo on chacune neɗɗo on quoi par ce que min lawa ƴettude exemple on e an taw quoi min somi ndaari wano min kam mi woni ɗo hannde miɗo ayinde ko grâce à réseau on waɗi mi heɓi ɓeygu am par rapport que télé mo ɗon quoi wa grâce à réseau on heɓɗa ɓeygu way ko par ce que ko ɗon min anndidiri quoi sincèrement ko toon min anndidiri
ko toon men anndindiri mi yewti komi yewti kon fof tout ça mais yewtere men fof kadi juutaali par ce que min komi visuno kon fof c'est juste ko laaɓi comme mi faalano quoi donc ɓay mi yewti vite rapidement mi landike mo numéro famille makko o expliquani lande tout ça et en Sénégal ɗo joni mi landi numéro famille makko mi déplace mi yiide e famille makko donc omo jombuɗaade on to woni hari mo laggine har mo laggine mo Conakry d'accord donc ɗon mi yewti fof tout ça waɗi mais bon min ko ɗum ɗon mi visi quoi no woodi no woɓɓe goo kadi no waawi visude goɗɗum goo kadi ko noon goy hay mimo mi hiɗindiri on nini modi ko réseau mi yiidi ko noon oya voilà ay et puis conseil ji ko dana gon ko asi wattangila asi reno andu ka debbo ka nene fa ka nenejo ko non dewgal wada sey pagay nati sela en tout cas ko ɗum woni l'essentiel on quoi and min ko min ko min nato tum reɓɓe fof goto kala yo andu ko faala ko merci c'est que ko faale on anda valeur ma qualité ji ɗi voilà on ti yo andu valeur mum on anda ko faala kon quoi ya yewtidi e gorko ha o hewti e niveau goo lakkitema landade go andu ko sama kala faala jokkaaji ma ka donc min ko ɗum ɗon mi conseillata fof bon ɗon miɗo tawti ɗon haasi quoi merci beaucoup min ko ɗon la yiɗinirde net ɗon ni hay batte fiançay an on areno merci beaucoup ɗon on ma tawta asi passé ko ligne goɗɗo jogui ɗon parce que mo andi ko mi woni yodde ko ta kadi écoute meedoma écoute a bolan asi est ce que ono suusi wiwgol hande kadi ka réseau moƴƴa ko tongo jombi no suusi haalugol si moƴƴa kadi mo wawi nattude na forcé asi an tiguiɗa andi sa wuuri maye écoute miyetoma blague à part wallahi jombugol réseau sociaux ko rix hakkude en alana rix joni billahi parti gona rix no wono net billahi no wono si a yi debbo mo yiɗuɗa e réseau sociaux yiɗidiri modi surtout hara ala e an kadi a jombima ay debbo si yiɗi gorko hay si tawi koko village o woni jombuɗamo bela siko 100 francs wallinta dépense simo mata 100 francs ɓeyde wona 200 wondon goto andantako minen rewɓe ɗa sikkude minen meɗen feeti minen siɓe hiiɗi gorko men waɗanemo sutere men mi townomo dow men inna himo mari kede onon ɗo sikka kono tu worɓe ɓe wawi tonde rewɓe acca yetten goɗɗo ga ligne allo allo oui DJ Bala nam on hiiri e jam alhamdulillah ɗon e jang eyo naala ton fof ɗon noddami on ɗon make honno miɗen nodda on ri 5 nam alpha ba ñeññere no way monsieur alpha no way naala ton alhamdulillah no parti ji ɗin meɗen jokki alhamdulillah tade yaw awa onon to toon o weltanama nani d'accord hiiri ke ɓen ɗon sonnaɓe d'accord salmini kala mo ni resorde sanguine yen ka wawi wonirde d'accord mi siri ke monsieur Bella Dioli fota altanike ma an kadi merci beaucoup grand encourage ama mi hiiri ke ɓe bandani ɓe fof nani d'accord ɓe fof ɓe salminama ɓe tuuba bagadaji ɓen fof kadi salminama d'accord ɓe termese ɓen fof no hiwra awa inchallah ala mi hiiri kadi ɓe pita ɓen ɓe maasi ɓen fof inchallah e grand sidi ndela kadi landi kestayimo e jaam d'accord ara e ressortissant o fof no salmina ara ɗo weltanamiɗe darde on ɗo tan kam final bafe mbiɗen darde on d'accord miɗen yewtiri ɓawa merci à bientôt merci beaucoup Alpha depuis 5 okay. D'accord, merci beaucoup 78 116 82 38 émission men on en tout cas neɓata o gasa dañi ɗo juste seeɗa tun aɗi o gasa aray en wolay fi programme ji ɗi anduɗa hoorema kadi ɗen memmini ɗin acca ƴetten taw goɗɗo ka ligne allo on jarama ɗon e jang alhamdulillah ɗon noddami hon ɗo make honno allo ɗon noddami honto ɗo make honno merci beaucoup ɗon andi hande ko émission Labhaye pour tous les lundis sallah jaaɓi hay si men invité goɗɗo arali mi waɗa e débat par ce que ɗon andi piiji mum no woodi yontere hande ade ɗon kadi koyo habmo à part de 22h jusqu'à 23h haray en salmini jama fof en andi tun jama on programme télévision on ko ni walori donc ɗon andi asi folie ko kanko woni joguiɗo émission folie musicale ɗo e jama tv waɗa tous les samedi 21h à 22h 21h 22h as média il faut ɗon andi ko jiwum feeti kum fewn ɗo ni ka réseaux sociaux ji et tout ça voilà feeti feeti ha maayi donc si feƴƴi ɗon
antine jama on tungara le 2 décembre salla jabi as yewte fi anniversaire DJ Bella anniversaire émission daru yi dawale do tous les jeudis salla jabi il faut yewte fi on don kadi si buri do e don godde me invité o ya salla jabi mi do mera me invité ba wirtela non wirtama nan mi ko goga tumi voltas ya fede jama le 2 décembre kadi hade ko touru men voilà merci beaucoup ara non ko lycée Kennedy do en tant que ko télévision won don e salon woddondira hay seda c'est-à-dire ko parce que do an do majinaki woni do par exemple hara ko siko télé asele mon to yurda walla yurbe balle ben si be ari haron point familiar koloban si be na de maison de parti socialiste déjà mo ari ha don tout landike be na tun kene dina don siko medina kan yurda face ben ko sepora ko dum wadi sen wadali ngal ka e boîte de nuit sakko wona moko babben wawata arde c'est pour cela yedden en tout cas e sal molana addande be kadi artijo wawdo wadde poda moy ne kadjatu leluma kanko yini memada ame malika memete don e yedden kadi mali fop halfinde fils de marga pay kun do kum bunaya en tout cas kangadi wawdo yimude ko kanko woni deuxième artisan asi e heddibe kadi langande kadi mari artiste addane lambe be wawa tawde wala tawde parce que c'est nous dans nous Diama TV c'est comme ça donc ara salmi Diama moƴƴa aray hande juge men aray hande émission men on lanni kon dum madda ko waynora don wayntade bon minna ko dudi parce que c'est juste foyer gidi Diama wattangi la sitay ko réseaux sociaux yi da kadi foy mu yonte ka testu yurnito sinata kadi parce que kadi sa yorita ki awad faale maw sa fe goy ko on siga menenge mawbe ambe si haabe bugitike ala ko yiltituda c'est-à-dire sa yeha ngon subondiri ko non afi inugo fi ko réseau dum moƴƴa si tay tun giggol na an watta dum no yimo yidu don hido hidindiri ko yurmende woni wo giggol wade hare donc mi yalta nikon wonbe ko page amen équipe Diama TV gira Diama kan dama jamba talan 80 gakko se ay bi goddo ka rejo ajono labbe o jombe ko gira Diama ba jombala ba inde mabbe mi falje men ason gerani lando d'accord merci beaucoup mi hori ka on fop merci beaucoup asi aray ko dum wonden et bon sens à Ousmane Paykun sorti album makko ko le 28 do salla jabi e Belvedere aray kala guinéen jo wonɗo Conakry walla iwayɗo a pays nokku wadi ara participa concert on ara meɗen setti on to yahu en tout cas à Belvedere à part de 16h et donc andi ko concert molanaɗo premier sorti album Karim Paykou Ousmane Paykun ala feƴƴa ɗon Binet Mali merci kankadi mo wodi voyage gol salla jaɓi ara Gambia kanko e Gerra Bari le 4 et le 5 ɗum ko honto watta ko Birkama jokko Gambie donc ɗum ɗon kadi en salmini moƴƴa musidɓe ko ha ɗo arden ka émission men Labhaye Pooyi ka Labhaye Pooyi en yontere hande kadi si Allah jaɓi ka émission daroyiɗa jeudi 22h 23h ka émission men kadi hotren Fouta lundi 14h30 15h0 minutes tant à As Média kankadi mo ɗo tous les samedis 22h 23h 22h 21h 23h voilà merci beaucoup ciao bye Oriya fanelan wana min ko aybe ben ko be fala no konne hari ko be waddu kono wala tanaki kodum hadi mi jolato kono wala tanaki kodum hadi fale lato